Gein nukunnanama mi du'a kuran hadan kurawah. Man Allah rusullevi Anas bin Malik ge kiben riwayegen ve. Hama kashawarun man Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith fulkureviye. Mihaku enage gein nukunna hindu Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billah. Mi fadan kiyafinama enaya buneve tibayan hidayatu libijje adi fudijje adi tiba rakateri kurevijje den shaytanun enaya dimakuran ulumun ehen shaytanaku bune hidayatu libi fudigenwa adi rakateri kurevigenwa mihaka kaliyan undagu kureveni kihinakun heye. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billah. Mi dhikuruge manai man Allahuge ismufuluge barakatun nukunname mi ala Allah wakilu kofime adi evves hewkame kurumuge barevves adi nubakamakun duruvumuge barevves Allahuge hadratum menuwi nuwe.